korang yang rasa dia akan mati satu hari nanti, tolong jangan skip and tengok video ni sampai habis. Buat yang rasa dirinya akan hidup sampai bila-bila, swipe cepat-cepat. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi. Setiap hari kita diberitakan dengan cerita kematian orang, dan sudah tentu pasti kita akan ikut orang yang kita tengok berita tu. Hari-hari kita dengar, kita tengok, dan satu hari nanti sampailah giliran kita, giliran saya dan giliran korang yang tengok video ni. Saya nak share satu doa daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Doa yang mana boleh menjamin kematian kita, kematian yang dalam kalangan orang soleh, kematian yang baik. Kalau nak tahu doa tu, tolong repost, tolong share video ni banyak-banyak. Doa ni 5 perkataan je. So tolong add to favourite supaya korang boleh hafal. Dan lepas repost, share, jangan lupa follow saya, tanda korang support konten-konten yang saya bagi. Doa ni daripada Nabi Yusuf alaihissalam. 5 perkataan, tak banyak. Dengar baik-baik doa ni supaya boleh hafal, supaya kita boleh ajak orang lain untuk hafal doa yang saya kongsikan ni. Doa Nabi Yusuf alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok 5 perkataan je. Allahumma tawaffini musliman wa alhiqni bis salihin. Saya ulang. Allahumma tawaffini musliman wa alhiqni bis salihin. Maksudnya apa? Ya Allah, matikan kami dalam keadaan orang yang muslim, dan akhirkan kehidupan kami, tempatkan kami dalam kalangan orang-orang soleh. Powerful kan doa ni? So kalau korang dah screenshot, kalau korang dapat doa ni, tolong amalkan. Dan kalau korang nak amal doa ni selepas solat, ataupun ketika sujud, ataupun sebelum memberi salam, komen insya-Allah banyak-banyak. Moga-moga Allah matikan kita dalam keadaan yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi.